Bak berita, tak baca bak koran, macam kejadian kerap tiap-tiap masa. Ramai orang mengungsi keselamat badan, kesiblah ancaman, takut ke senjata. Rumah si kuladung tutong di kampung Hanale aman, demo dengan malam rakyat menderita. Di rakyat hana medaya, sengsara hantik tak bayang. Aceh sabelam goyang, sabelam balang. Sedangkan asa kan lesa puana, tak dengar bak berita, tak baca bak koran, macam kejadian kerap tiap-tiap masa. Ramai orang mengungsi keselamat badan, kesiblah ancaman, takut ke senjata. Bak berita, tak baca bak koran, macam kejadian